peniazok, ale platí na dobrých ľudí. And ideas. Myšlienka. PIA create jobs together. So we are a service company that sells services to individuals and organizations. It can be these courses for non-formal education, and it can be cleaning, as we told here. And sometimes we do dish jobs, and you can go home and take care of your children and such things. And in Sweden it's a system now that the state will pay the customer the whole price back, the state. Takže my sme teda skupina, ktorá sprostredkovala tieto výpomocné práce, teda napríklad umývanie riadov alebo iných výpomocných práce v domácnosti alebo inde. No a pravda, že my dostávame vyplatenú celkovú prácu od štátu, ale len určitú časť ceny tejto práce. And we are a resource center, and a main thing in our activities is that we are very interested in this space to meet people from other countries with international contacts and to do projects. We like to meet friends as us in other countries, and we know that there are good people in other countries too, so it would be interesting for us to have cooperation in different areas. Takisto sme otvorili práve týmto medzinárodným spoluprácam a hľadáme teda skupiny, ktoré sa tiež zaujímajú o takúto prácu a kooperáciu a takisto aj hľadať nejaké takéto alternatívne cesty. As to summarize, we are a social enterprise, we are an economic association, we are a resource center for equality and diversity. Is it interesting for you too? And if it is, what can we do together? Takže sme sociálna organizácia, alebo taký sociálny podnik, teda, ekonomická asociácia a takisto sme aj určitý spolok pre prostriedky rovnosti a diverzity. No a chceme sa vás tiež opýtať, že či vám to je tiež zaujímavé a čo by sme mohli robiť spoločne tiež, alebo v akých projektoch by sme spoločne mohli pracovať. And you don't need to answer now if you don't want, because we have a contact with Anna, so we can be in contact after this. Thank you. Ďakujem.